Ijambo mvise rivuga ngo tubohoze urubyaro rwacu. Neno ninalo linasema kwamba tufungulishe kizazi chetu. Tubohoze urubyaro rwacu. Tufungulishe kizazi chetu. Imana ivuga iki ku bana? Mungu anazungumza nini kwa watoto? Abana. Watoto. Dusomye Mariko 10 ku murongo wa 13 kugeza ku 16. Mariko mtakatifu 10:13 hadi 10. Mariko 10:13 kugeza ku 16. Mariko 10:13 hadi 16. Maze bamuzanira abana bato ngo abakoreko, abigishwa barabakankamira, maze Yesu abibonye araraka. Arababarira ati nimureka abana bato bazahundi, nimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Ndababwira ukuri, utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazobwinjiramwo na gatoya. Arabarera, arabahezagira, abaramitse ko ibiganza Imana yabwicubahira. Abana bari baje kwa Yesu. Watoto walikuwa wanakuja kwa Yesu. Amabigisha babwiye ati reka. Walimu wakawambia uyu ni mubahwa, huyu ni mheshimiwa. Acha. Yesu avuga ati mureka abana bato bazahondi. Yesu akasema acha watoto wadogo waje. Ubwami bw'Imana, maana ufalme wa Mungu ari ubw'abameze batyo, ni kama wao. Baze kuvuga amena kubera bose bakuze, ari ubw'abameze nk'abana. Ufalme kama wa watoto wadogo. Tinona abana biyononako. Sasa watoto ambao wana tuvuge ivyiza by'abana, tuseme mazuri ya watoto. Abigeze kuba abana baracavyibuka. Wale waliwahi kuwa watoto wanakumbuka. Umwana mtoto uramukubita, unampiga, waweza kumukubita, ukimaliza kumpiga akagwama gati mama, hapo la kuita mama. Ukiye ari ukaza anaza kukuyambia ati mama. Ukienda kule unarudia anakupatia yambi mama. Uongo kweli. Ariko ukuza umukubise, lakini mtu mkubwa ukimpiga, mumu nofata ikimoko nkakubita umwe ngaha, hapa nikamate fimbo nipige moja hapa, Dimashe ntagaruka. Dimashe hatarudia. Dure na munzira niyo naramutsa, tukikutana nia njiani hata nisalimia. Abana babiri barakubitana bagashiyana bakajyana amenyo. Watoto wawili wanapigana paka wanaumana meno. Mwebwe bakuze mukagomba kubyinjiramo mukanankana, lakini nyewe wakubwa mnavingilia mpaka mnachukiana. Haheze umwanya, pakisha muda mdogo ugasanga bariko barakina. Unakuta wale watoto wanaanza kucheza, mmoja anabeba mwingine, mmoja anabeba mwingine. Ariko ngaha mwoshihana n'umuntu ngaha, lakini hapa mukosiane na mtu hapo, kugeza aho mujyana amenyo, paka mlane meno, kugera mukomeretsanya, paka mtowane madamu. Ninde yibaza ko byokoro akuza murahekana mukina na nani anajiwaza kwamba itakuwa rahisi na mbebana kwenye kuri uwo munsi nyina panejo hiyo siku hapana kesho. N'abagore n'abagabo w'abana ari umugore n'umugabo, na mume na mke wanaishi pamoja. Ai n'abashaka ko baje ngabatanavugana. Kuna wale wanakuja hata hapa waongee, umwe yari ibisaya, mmoja amekula, undi yari yindi, mwingine amekula. Haleluya. Imani ivuga neza abana. Mungu anazungumzia vizuri watoto. Ndio mambo baje abana bawe. Ndio maana wale watoto wako ila ukubona na nikikwambia imani ivuga neza kuvuga neza wewe. Mungu anawasema vizuri kuliko gisi wewe anakusema vizuri. Nigaza mgeza imani ivuga neza abana bawe kutingine. Sikisa mweza kwetu, Mungu anasema vizuri watoto wako kuliko gisi anavyokusema wewe. Yesu atarabatora kugira ngo akemeshe baba nafunzi babigishwa. Yesu akawachukua ili akomeshe wanafunzi, abereke ko bagize bitari byo, awaoneshe kwamba wamekosea, acha mbere arabarera, akawalea. Yesu nitubona aho yigeza rero mwigishwa n'umwe. Yesu hatuoni mahali ambapo amelea hata mwanafunzi mmoja. Yohana gusa yarigeze kumujyama kugikiriza. Yohana tu aliwahi kulala kwenye kifua cha Yesu, murere, lakini wamlee. Ariko Yesu acharera abana, lakini Yesu amelea watoto. Mathayo 18:10, Mathayo 18:10, Mathayo 18:10, Mathayo mtakatifu 18:10. Imana ihezagira abantu bandika, biranezera cyane. Mungu abariki watu wanaandika. Kwageze umwanya wo gusubiramo ijambo uri muhira birakorohera cyane. Fika wakati unarudia neno nyumbani na kuwa rahisi. Mathayo 18:10, Mathayo mtakatifu 18. Mwirinde ntimukengere n'umwe muri aba bana bato. Ndababwira yuko mwijuru abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha Data wo mwijuru. Imana yabicubahira. Ntihagire n'umwe akengera umwe muri aba bana bato, pasiwe hata mmoja atazarau katika watoto hao wadogo. Nimba hari abantu basuzuguritse muri iyi si n'abana, kama kuna watu wanazaraulika ni watoto. Haje umushitsi umwana utuvuga tutakuri umushitsi, pakija mgeni unamwambia mtoto toka kwenye kiti, icharazi, keti chini, icharazi, kaa chini.
kweli. Bagira bafungure wakitaka kula ati mungaburi hamwe n'abana. Unanipatia chakula nikale na watoto. Ibaze nk'umupapa wo muhinja ngo asangire na utwana. Chiwaze kama baba umpatie chakula chengine na watoto wake. Anakutizama kwa kweli umenizarau. Umanye n'abana kwe. Unanipatia chakula changia na watoto. Ariko abusuzuguye. Lakini hao unazarau. Baba malaika babo. Malaika wao. Mwijuru kwa data. Mbinguni kwa baba. Barabana n'Imana. Wanatizamana na Mungu hivi. Ariko wa malaika bawe. Lakini wa malaika wako ntibavugwa ko barabana na Imana. Hawazungumzi kwenye Biblia kwamba wanatizamana. Bigaragara ko igihe wakuze ionekane kwamba wakati umekomaa bace bava imbere mu nyonga z'Imana. Walitoka mbele ya uso wa Mungu. Bajavuga ati icyo cyakuze reka tuveho. Wakasema ameshakomaa sisi. Ariko umumarayika w'umwana ajeje abo bana. Lakini malaika anahusika watoto hawa. Arabana n'Imana mu nyonga z'Imana. Anatizamana na Mungu katika uso wake. Bantu b'Imana ugomba umuntu agukunde. Watu wa Mungu kitaka mtu akupende. Uze wubaha icyo yubaha. Uheshimu kila ambacho anaheshimu. Bongo kwe. None nimba Imana ibubahisha abo bana. Kama Mungu anaheshimisha watoto na Yesu akabubahisha. Na Yesu anawaheshimisha. Biyegereze. Wakaribie. Bagirire neza. Watendee vema. Bagira abajama. Wafanye marafiki. Amena ndazi itoza neza. Kubera urazi ko wasize muhira konona utuntu. Najua kwamba amena itakuja vizuri kwa sababu umeacha nyumbani mkameharibu vitu. Hijeje umwana yaramenye television. Juzi mtoto kavunja TV. Ariko abonyene uri kuri dodombera. Lakini hao ambao unamjua n'abajama b'Imana. Hao ni marafiki wa Mungu. Kandi bakaba abajama ba Yesu. Tena ni marafiki wa Yesu. Haleluya. Amen. Reka tubakunde tubikundwa kazi. Acha tuwapende na tuwajipendekeze. Bantu b'Imana umwana gusengeye. Watu wa Mungu mtoto akikuombea. Umwana gusengeye. Mtoto akikuombea. Narigeze kubabwira umwana tarazi gusenga. Niliwahi kuambia gisi mtoto alikuwa anajua kuomba. Abona nyina aragwaye ararenze. Akaona mamake amezidiwa. Mugabo nyina yari yaramwigishije gusengera. Lakini mamake alikuwa shamfundisha kuombea chakula. Yarazi gusengera indi mitwaro. Hakuwa anajua kuombea zingine hitaji. Acarambika ibiganza kuri nyina. Akanyosha mkono kwa mama yake. Ati Mana, akasema Bwana, ezagira zino fungurwa. Bariki chakula hiki. Zitunganye uzeze. Zitengeneze. Zidushoke neza. Ni mu izina rya Yesu. Ni katika jina la Yesu. Amen. Nyina charakira. Mamake akaona. Imana niraba amajambo tuvuga. Mungu atizami maneno huwa tunaongea. Iraba impamvu twayavuze. Anatizama sababu tumesema. Nikiri mu mutima. Na kile kiko ndani ya moyo. Kenshi mu gusenga. Mara nyingi kwa kuomba. Benshi usengeye mu bantu haraba mu bujaja singo benshi. Wengi ukiombea ndani ya watu nakuta kuna unafiki. Atwagurutse umuntu batiyagura gusenga. Hapa tukisimamisha mtu mmoja simama uombe. Ndabije ukuri aransengera na J pastor. Uongo kweli? Ni kweli hiyo. N'umukameraman amusengere. Na kameraman atamuombea. Eme n'ivyuma basengere. Na maesirina wataombea. Ariko lakini ati umuntu wese nisengere mu bwoko akisema kila mtu ajiombee kwa atokwigeza bishiramwo. Hawezi kuisema. Ibivuze nivyo. Ni kweli. Kuburyo umuntu asengeye mu bantu. Ambapo mtu akiombea ndani ya watu, ndani ya umati wa watu. Kesha abwira abantu. Mara nyingi anaambia watu. Kesha ntabwo ariko arabwira Imana. Mara nyingi hapo anaambia Mungu. Aravuga amajambo akapanga neza. Anasema maneno na atia kwenye mstari. Kuburyo bari hafi bumva ko avuze neza. Ambapo wale wako pembeni yake wanasikia kwamba anaomba vizuri. Hari n'abandi bakahibongoza. Kuna wengine wanatia machungu. Ariko abana nta bujaja. Lakini watoto hawana unafiki. Abana nta bujaja. Watoto hawana unafiki. Ndibuka umunsi umwana umwe yabwiye nyina. Nakumbuka siku moja mtoto aliambia mama yake. Abantu niyo narindi nyina yaramubwira ikintu cy'ubugome koko. Hiyo fasi nilikuwepo, mama yake alikuwa amemtendea kitu kibaya sana. Ndibuka ko mwana yabwiye nyina ati mama wowe umugome. Nakumbuka mtoto aliambia mama wewe ni katili. Ariko uri umuntu akuze rero bibwira mama wawe. Lakini kama wewe ni mtu mzima huwezi kumwambia mama. Abana nibahisha. Maana watoto hawafichi. Unamubwira ati genda umubwira ko atari hondi. Ukimwambia mwambie sipo. Achaza kavuga ati papa avuze ngo si hari. Anakuja na kuambia baba amesema hayupo. Abana atari abantu beza. Nasikia watoto kama ni watu wazuri. Uratse ko Imana bakunda. Kuachilia mbali kwamba Mungu anawapenda. Yesu akaba bakunda yaranabareze. Na Yesu anawapenda na walea. N'abantu barakunda abana. Na watu wanapenda watoto. Ninde adakunda abana? Nani hapendi watoto? Ninde adakunda abana? Nani hapendi watoto? Ninde adakunda abana? Nani hapendi watoto? Yesu ashimwe. Amen. Dusomye Matayo 7:9 na 10. Matayo 7:9-10.
Matayo 7:9-10. Matayo 7:9-10. Matayo igice cya ndwi ku murongo w'icenda n'uw'icumi gushika ku 10. Sura ya 7:9-10. Turasoma izina rya Yesu. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye canke yomusaba ifi akamuha inzoka? Yesu ashimwe. Ninde yogirira umwana wiwe nk'uko? Nani anaweza fanyia mtoto wake? Kandi uwo ni Yesu yariko arababwira. Tena huyo ni Yesu alikuwa anawaambia. Abantu bose bakunda abana babo. Anajua kwamba kila mtu anapenda mwanae. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Burya hari abana twabyaye. Kuna watoto tumewazaa. Hari nabo bakiri munda bakirimo. Kuna wengine wangali ndani ya tumbo. Zeni abantu bose bakunda abana. Nikisema watu wote wanapenda watoto. Nibuka kantu umuntu yabashije. Nakumbuka kaswali mseme sana. Kabaye. Ametokea. Mudamu. Mama. Yaruko yabyariye muhira. Ilikuwa ni binti amezalia kwa. Akana kageze ku myaka 3. Katoto kalipofikia umri wa miaka 3. Wa mukobwa araronka umugabo mutwara. Yule binti akapata mume wa kumuoa. Nyakana arakarera. Kale katoto kakalea. Kitwa imfura. Kaitwa mtoto wa kwanza. Nyamugabo arakarera. Yule baba kakalea. Kariga. Kasoma. Kareza amashure. Kamaliza masomo. Kararonka fiance. Akapata mchumba. Wa mugabo nyene umwana wa vrai. Yule baba mwenye mtoto wa kweli. Mugabo akana kakuze nyina yaramubwiye ati burya so wa vrai suyu. Lakini mtoto alipokuwa katika umri fulani mamake alimwambia kwamba babako si huyu wa Ati so wawe ni naka. babako wa damu ni fulani. Mugabo wose yabaye papa yabyaye gusa mugabo ni hareze. Lakini baba ameza lakini hakulea. Nyamukobwa ari umufiance w'umunyamafaranga. Yule binti akapata mchumba mwenye pesa. Nyamugabo aza gukwa mahera menshi. Yule baba akatoa mahali pesa Menshi cyane nka yayandi we wakwa. kama ile ambayo wewe Yayandi naje nakuye. ama ile mimi nimetoa. Abakoye menshi bari ngaha. Waliotoa pesa za mahali nyingi wako hapo. Turi babiri twenyine. Ni wawili tu. Jena Felix. Ina Felix. Turi bane twenyine batandatu. Sita. Abandi barapunguje ibeyi. Wengine mmepunguza bei. Ugenda mutwaye mituwele barabagabanya. Kapeleka mituwele wakapunguza. Yesu ashimwe. Amen. Aza gukwa mahera menshi. Akaenda kutoa mahali pesa ndefu. Ndababaze. Ni waswali. Uza gutwara iyo nkwano. Yule atapeleka pesa hiyo. Ni se yamubyaye cyangwa ni se yamureze? Ni babake aliyemzaa ama aliyemlea? Kibazo aho cyari kiri nihe? Lakini swali iko wapi? Umwana mtoto na nyina na mama yake bavuga ati inkwano itwara se yamubyaye. Mama na mtoto walisema kwamba pesa ipeleke baba mzazi. Mwana ati nimeolewa na rongo, mahali yangu itakuliwa na babangu mzazi. Amahera yanje azorigwa na papa wanje ya hagizuza kumuhanura. Bakikuwa mtu anamshauria ati wewe inkwano yawe ntiyariwe naso, wewe pesa yako ya dote silikulewa na baba yako. Sana wakati mtoto anaanza kuleta faida. Se amureze agitepansa. Wakati babake anamlea na depansa. Yende kumuvyara ashira gati mugiye. Yule wa kumzaa anatia kama ageze umwanya w'Imana gacacomoka. Akifika wakati wa dote anachomoka naonekana. Umwana arakundwa. Mtoto anapendwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umwana arakundwa cyane. Mtoto anapendwa sana. Kandi tena buri muntu wese ari ngaha, kila mtu yuko hapa, n'utaravyara na yule hajazaa, n'ugashobora kuba yarubatse urugo ataravyara, hata kama amefunga ndoa lakini hari abana bamurimo. Kuna watoto wamo ndani. Zaburi 47, Zaburi 127, Zaburi 147 13, Zaburi 147 Zaburi 127. Kuko yakomeje imyugariro y'ibirimba byawe, yahezagiye abana bawe baba muri wewe. Amena. Haruwavuze amena. Yahezagiye abana bawe bari muri wewe. Amebariki watoto wako ndani yako. Muri wewe harimo abana. Ndani ya tumbo lako kuna watoto. Niganze wo muri kumati muri wewe harimo abana. Tikise mwenzako mwambie ndani yako kuna watoto. Mumfatire ukuboko. Kamate mkono. Ashobora kuba ataravyara. Labda hajazaa. Canke yaravyaye. Ama amezaa. Canke yaraciye. Ama
mugira ati muri wewe harimo abana. Mwambie ndani yako kuna watoto. Kandi abana bakurimwo barahezagiwe. Tena watoto wako ndani yako wamebarikiwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ihezagira abana bakurimwo. Mungu abariki watoto wako ndani yako. Imana ihezagira abana wavyaye. Mungu abariki watoto ulio wazaa. Imana ihezagira na uzovyara. Mungu abariki na wale ambao utazaa. Haleluya. Amen. Burya abana baturimo, watoto wako ndani yetu, ibyo dukora vile ambavyo tunatumika nabo birabaraba, na wao vinawahusu. dukoze ibyiza, tukitenda mazuri, dukoze ibibi, tukitenda mabaya, Imana ibaharuramwo nabo nyene. Mungu anawahesabilia na wao. Dusomye Kuvayo, tukisoma kitabu cha Kutoka igice ca mbere Beni na Benteye, nasanze Imana imeze neza cyane. Nilikuta Mungu ni mtu mzuri sana. Ivyo ukora, yale ambayo unatenda, ugize ibintu byiza imbere y'Imana, ukifanya mazuri mbele za Mungu, ibyiza ibona yo guhezagira, mazuri anaona kwamba anaweza kubariki. kimwe mu vyiguhezagiza uruvyaro, kimoja kwa kile ambacho nakubariki ni kizazi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana igirira neza abo bakirizi, iryo hanga rica riragwira riba igisata, kandi kuko abo bakirizi bubashe Imana ibaha uruvyaro. Imana ihabwa icubahiro mu vy'Imana itanga, mu yale Mungu anatoa. wagize neza, ukitenda mazuri, abo bakirizi bari bagize neza. hao wazalishaji wanakuwa murayibuka ya nkuru y'Abisirayeli n'Abanyegiputa. kumbuka habari ya Waisraeli na Wamisri. Imana ikibaha uruvyaro Mungu akawapa vizazi bivanye nuko bagize neza, kutokea na gisi wamefanya vizuri. simvuze ko utararonka uruvyaro Imana ntibona ko yagize neza. Sisemi kwamba wewe hujapata kizazi eti Mungu hajakupa. Utararonka uruvyaro yimirije kururonka mu izina rya Yesu. hajapata kizazi anakaribia kukipata kwa jina la Yesu. Kuko muri twebwe harimwo abana, maana ndani yetu kuna watoto. kandi ibyiza ukora Tena mazuri unatenda, ubigiriye abana, unakuwa unatendea watoto. n'ibibi ukora na mabaya unatenda, ubigiriye abana. unakuwa unatendea watoto. Dusome Zaburi ya 32 Tusome Zaburi 132 ku murongo wa 11 na 12. mstari 11 hadi Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Uhoraho yarahiye Dawidi indahiro y'ukuri, ntazokwirahuruza ati nzoshira ku ngoma yawe uwamutse mu bura bwawe. Abana bawe nibitondera isezerano ryanje, nibyo nzokwiyanikiriza ndabigisha, n'abana babo bazokwama bari ku ngoma yawe ibihe bidashira. Imana y'icubahiro. Ukoze ibyiza Imana irahezagira abana bawe n'abana babo. Ukitenda mazuri Mungu anabariki watoto wako na watoto wao. Dusomye Guharura 25 Hesabu 25 10 kugeza ku 13. 10 hadi 13. Guharura 25 10 kugeza 13. Hesabu 25 10 kugeza 13. 25 10 na 13. Turasoma mu izina rya Yesu. Uhoraho abarira Mose ati Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umuherezi ahwamitse uburake bwanje, atumye buva ku Bisirayeli, kuko yarwanije ifuhe ryanje muri bo, bigatuma ntarandura Abisirayeli kubw'iryo fuhe ryanje. Nico gituma ukwiye kuvuga yuko muhaye isezerano ryanje ry'amahoro, rizomubera isezerano ry'ubuherezi bw'intahava bo n'uruvyaro rwiwe, kuko yagize ifuhe kubwanje jewe Imana yiwe, agatangira Abisirayeli impongano. Imana y'icubahiro. Abisirayeli harageze igihe batangura gusambana. Ilifika wakati wakaanza kutenda maovu. Umunsi umwe bazabona Umwisirayeli umwe, siku moja wakaona mtu wa Israeli ajazazanye umukobwa, anakuja analeta binti, amwinjije mu ihema, anamuingiza kwenye hema. Mose ari ngaho, Musa iko hapo, Aroni ari ngaho, Haruni iko abantu hapo, bose bari ngaho, watu wote wako hapo. acaja gusambana nawe mu maso yabo, akaenda kuzini ndani ya macho ya watumishi wa Mungu. Ntibamutaramuye nka kujya twe dutaramura mu rusengero, hawakumsimamisha kama sisi tunafanya kanisani. Hapana, we acyafata icumu. Yeye alikamata mkuki, umuzukuru wa Aroni, mjukuu wa Haruni, Finehasi acafata icumu, akakamata mkuki. Finehasi mwana wa Eliyazari, mtoto wa Eliyazari, acafata icumu, akamata mkuki, ariruka, akakimbia, abasanga muri yanzu, akawakuta kwenye nyumba hiyo, arabatobekeranya bose babiri, akawaingiza ule mkuki wote wakiwa wawili. Mbere umugore cyangwa umukobwa ama binti ama mama, icumu ryacumise musi y'umukondo, munda musi y'umukondo, maana mkuki umepiga chini ya kitofu, uratobekeranya, ukaingia, barapfa, wakafa.
maze Imana ivuga ati kunkoreye ivyo. Mungu akasema kwa sababu ugakura ikibi mu banje, unatoa kibaya ndani ya watu wako. Bantu b'Imana, Imana iranga icyaha. Watu wa Mungu, Mungu anakataa dhambi. Mugabo iranga icyaha cy'ubusambanyi kurusha ibyaha byose. Lakini anakataa dhambi ya zina kuliko dhambi zote. Haleluya. Amen. Haleluya. Abasambanyi bari ngaha poleni sana. Wazinifu wako hapa poleni sana. Ngira ndabaremeshe ndababwira ni. Nataka niwafariji niwaambie ni mutiha n'umuriro urabarindiriye. Usipotubu moto na wasubiri. Yesu adufashe cyane. Amen. Icyaha cy'ubusambanyi Imana ivuga ngo gifata umubiri n'imwemu. Dhambi ya zina Mungu anasema kwamba inakamata mwili na roho. Imana yarahaye imihezagiro uyu Feniyasi kubera yishe. Mungu alipatia baraka huyu Feniyasi kwa sababu ameua abakoze ibyaha by'ubusambanyi, waliotenda dhambi ya zina. Hari abarongozi bari ngaha barongoye ibikorwa runaka. Kuna viongozi wako hapa wanaongoza kazi fulani. Umusambanyi nutamukuramwo, mzinifu usipomtoa, Imana irabiguhanira. Mungu anakuadhibu. Umunsi uzomukuramwo, siku tamtoa. Simvuze kumwica, sisemi kumuua, kumukura mu bikorwa. Unamsimama ama unamuondoa katika kazi. Imana izoguhezagira wewe, Mungu atakubariki wewe n'uruvyaro rwawe na kizazi chako. Mbwirira muri kumwe, ambia mwenzako ati nimba ufise ivyirongoye, eti kama una vitu ambavyo vinaongoza, mufate mu kuboko, kamata kwenye mkono. Kumutinye, mbona muogopa? Kumutinye, mbona muogopa? Ugakuramo umuntu uzi ko ari umusambanyi. Ukitoa mtu unajua kwamba ni mzinifu, mubwire, mwambie. Ugakuramo umuntu uzi ko ari umusambanyi, ukitoa mtu unajua kwamba ni mzinifu, Imana izoguhezagira. Mungu atakubariki wewe n'uruvyaro rwawe, wewe na kizazi chako. Ariko ukamugumizamwo, lakini ukimubakiza pale, muzohanirwa hamwe, utaadhibiwa pamoja. Haleluya. Amen. Nagira mbaze ni abasambanyi bashira ukuboko hejuru. Nilikuwa niulize wazinifu waweke mikono juu. Ngabo chenda bireke, lakini imevikataa. Ko nta numwe yoshira ukuboko hejuru, kwa sababu hakuna hata mmoja ataweka mkono juu. Bongo kweli. Kuko nao mufata ari gusa, kwa sababu hata mkamata kiwa uchi, naga uzuko Musa gafise mu minwi, hata kangua kachini kona kwenye mikono, akubwira ati muntu w'Imana byahatse gusa Imana yake. Anakuambia mtu wa Mungu, Mungu amenilinda, nimepona itangaza chima na muntu w'Imana, nimeona muujiza wa Mungu. Yesu agira neza, Yesu anatenda. Feniyasi amaze kubica, Imana irabimuhezagirira. Feniyasi alipoua watu hao, Mungu akamubariki. Mukumuhezagiri mugira ko imuhezagiye we n'urubyaro rwiwe. Kwa kumbariki Mungu akamwambia anamubariki yeye na kizazi chake. No kuvuga ko hari ibyiza ukora, kusema kwamba kuna mazuri unatenda, ukaburi kubikorera abana bazoza, unakuwa unatendea watoto wachao n'abahari na wale ambao wapo. Ibyiza ukora, mazuri unatenda, ibibi ukora, mabaya unatenda, uri kubikorera abana. Jua kwamba unatendea watoto. Ngiro muri kumatiti ukora byose uri kubikorera abana. Mwambie ndugu yako eti yale yote unafanya jua kwamba unatendea watoto. Hari nabo uziko hari ibyo ukurabamwo. Unajua kwamba kuna vitu ambavyo unapitia ama bivana ninge na abavyeyi bawe bari beza canke babi, vinatokea na gisi wazazi wako walikuwa wazuri ama wabaya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ivyo ukora byiza, yale mazuri unatenda ufise utarabyara, kabla hujazaa canke warabyaye ama umezaa, mubiri kurabikorana nabo muri kumwe ngaho. Twavuze ko mu muntu harimo abantu, tulisema ndani ya mtu kuna watu. Twahasomye, dusomye mu Baheburayo 7:9, Waebrania 7:3-9, Abaheburayo 7:9, Waebrania 7:9. turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Kandi twoshobora kuvuga yuko Lewi umwe yahabwa ikigira 10 nawe yari yaragitanze muri Aburahamu. Amena. Amen. Aburahamu igihe atanga ikigira 10, wakati Ibrahimu ametoa dhabihu sehemu ya 10. Yesu ashimwe. Amen. Aburahamu atanze ikigira 10, wakati Ibrahimu anatoa sehemu ya 10, munda ntiyari bwavyare Isaka, ndani ya tumbo lake alikuwa bado hajamzaa Isaka. Ibuka ko Lewi, kumbuka Lewi ari umwana wa Yakobo, mtoto wa Yakobo, Yakobo umwana wa Isaka, Yakobo mtoto wa Isaka, Isaka umwana wa Aburahamu, Isaka mtoto wa Ibrahimu. Ariko igihe yagitanga, lakini wakati alipotoa muri wa mugisha, katika ile baraka Imana yawaruriyemo na Lewi, Mungu amemhesabilia na Lawi. Ibyiza ndiko ndakora jewe, mazuri mimi ninatenda, ibikorwa nkora, matendo mazuri kazi ninafanya. Abafisa abana babavuga amazina, wale wana watoto wataje majina. Haleluya. Amen. Burya muri imigisha ngiye kuronka, katika baraka hizi nakwenda kupata, mu byiza nkora, katika mazuri ninatenda, harimo imigisha kuna baraka ya
Taja majina ya watoto. Haleluya. Amen. Abatararonka abana nabo wale wajapata watoto bacha babaha amazina cyangwa umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wataje majina ama wasema mtoto wa kwanza. Amen. Ibyo dukora byaba bibi yale tunatenda ikiwa hata ni mabaya cyane byiza ama mazuri. Haleluya. Amen. Urabona abo basore baraho nabo bigeme, unaona wagarso wako hapa na mabinti umuryango wabo bagenda bawugenda, familia zao wanatembea nazo, barazigendana nibyo ni kweli, wanatembea muri walimu abana 3 4 5 ndani yao kuna watoto 5 6 13. Ibyo ukora yale unatenda uko wanona umukobwa w'abandi, Yesu unaharibu binti wa watu, niko n'ugwawe azukura na wewe wa kwako ataharibiwa hivyo. Hari imisore yorona abakobwa w'abandi, kuna wagarso wanaharibu wa binti wa watu. Uko nyene Yesu unatendea wenzako. Niko nao umukobwa wawe bazomwona. Nugisi na binti yako watamufanyia hivyo. Niko nao umugore wawe bazohora bamugirira. Nugisi na mke wako watamufanyia. Wabo vyaro udushinwa n'uduhinde. Uze tushinwa na tuhinde. Utabizi kumbe. Bila kujua kumbe. Wabitewe nawe. Na wewe umemsababisha. Ibyo wakoze. Yale umetenda. Umufise munda. Wakati ulikuwa ndani. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana iguhezagiye. Mungu akikubariki. Irahezagira uruvyaro rwawe. Anabariki kizazi chako. Uruvyaro rwawe. Kizazi chako. Dusomye Itanguriro 13. Mwanzo sura ya 13. 14 na 15. 14 na 15. Itanguriro 13 14 na 15. Mwanzo 13. Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uhoraho abarira Aburamu atunamura amaso yawe uhere aho uhagaze aho witegereze iburaruko ibumanuko n'iburasirazuba n'iburengerazuba, iki gihugu cyose ubonye ni wowe nzogiha n'urubyaro rwawe gushitsa ibihe byose. Imana yabwicubahiro. Amen. Imana yabwiye Aburahamu ko imuhaye icyo gihugu n'urubyaro rwiwe. Mungu alimwambia Ibrahimu anampatia nchi hiyo na kizazi chake. Alikuwa yaracitwa Aburahamu, nta nakana yari bwaronke, lakini walikuwa bado hajapata mtoto. Icyo gihe rero huyo wakati Imana yabona abana biwe munda. Mungu aliona watoto wake ndani ya tumbo. Kandi Aburahamu yarahezagiwe. Na Abrahamu alikuwa amebarikiwa. Ariko umugisha ntiyawuriye. Lakini baraka hiyo kuikula. Wariwe nabo yavyaye. Ulikuliwa na kizazi chake. Imana yamubwiye ngo imugize ngo nk'umusenyi wo ku kiyaga. Mungu amemwambia kwamba ujaze kama mchanga wa baharini. Urubyaro rwe ruzongana n'inyenyeri zo mu ijuru. Kizazi chako kitakuwa kama vile nyota za angani. Aburahamu yarinze apata bibonye. Ibrahimu alikufa bila kuona kizazi hicho. Imana iriko iraguha. Kuna baraka Mungu iko anakupa. Izobamwo abana bawe. Itakuwa ndani watoto wako. Ushobora kubutize menshi. Labda ukusoma masomo mengi. Ariko mu bana bawe harimo abadokteur. Ndani watoto wako kuna madokta. Ari tuzavuga kuvuga ati amen. Kama ni dizuri sana. Kuna madokta. Harimo ba ingenieur. Kuna wa ingenieur. Harimo ba ministre. Kuna wa ministre. Harimo ba député. Kuna wa député. Harimo ba président. Kuna wa président. Harimo ba généraux. Kuna wa généraux. Harimo ba pasteur. Kuna wa pastor. Harimo ba évangéliste. Kuna wa harimo ba diacre. Kuna madiacre. Harimo ba disciple. Kuna wa disciple. Harimo bakozi b'Imana bakoma kuna watumishi wa Mungu wenye wakubwa sana. Hallelujah. Amen. Aho muri wewe hapo ndani yako ntabwo umuntu asanzwe au kwa mtu wa kawaida. Reka urubyaro rwawe ruhezagirwe. Acha kizazi chako kibarikiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Urubyaro rwacu rero kizazi chetu sasa no kurusengera cyane, ni kukiombea sana kugira ngo turubohoze, ili tukifungulishe kwa abantu bafise imbyaro zabo, maana kuna watu wana vizazi vyao zagiyemo umuvumo, vimeingia ndani laana, zagiyemo umuvumo kandi mwinshi, vimeingia ndani laana tena nyingi, kandi yagiyemo no guhumana, na pamo ndani na kulaaniwa bivanye n'ivyo sokuru wawe, kutokana vile vya babu vyako, so wawe, baba yako, nyoko wawe, mama yako, cyangwa wawe ugawe, ama peke yako, cyangwa umugabo wawe, ama mume wako, cyangwa umugore wawe, ama mke wako. None umugabo wawe ariko arorora utwana tw'abandi. Sasa mume wako kama anaharibu tutoto wengine, wewe waza ko akiwawe katazokonona, unawaza kwamba na mtoto wako hataharibiwa. Nimba umugore wawe ariko arorora udusore tw'abandi, kama mke wako anaharibu vijana wa watu, wewe waza ko mutwana twawe cyangwa mutuzukuru twawe batazotwonona, unawaza ndani watoto wako ama wajukuu wako hawataharibiwa. Burya ukoze ikintu kibi ku Mana, pale ukifanya kitu kibaya, Imana yarekura umuryango wawe ugahumana. Mungu anaacha familia yako inalaaniwa. Abalewi 21:13. Walawi 21:13.
Abalewi 21:13 Walawi 21:13 gushika ku 15 hadi 15 turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Kandi uwo azokwabira azabe inkumi yirongoreye, ariko umupfakazi cyangwa uwirukanywe cyangwa uwamaze kononekara cyangwa maraya ntazagire uwo yabira muri bo atari inkumi yirongoreye yo mu bwoko bwabo, kugira ngo ntazatume urubyaro rwiwe ruhinduka uruhumanye mu bwoko bwabo, kuko ari je uhoraho ndamweza. Imana yabwe icubahiro. Amen. Imana yari kuyatanga itegeko ku baherezi. Hapa Mungu alikuwa anatoa amri kwa makuhani. Ibabwira ati, akawaambia hivi, umuntu azaba umurongozi w'abaherezi, mtu atakaye kuwa kiongozi wa makuhani, ntazatwara umukobwa yononekaye, asipeleke mwanamke ameshaharibika, umukobwa amaze gusambana, binti ameshazini. Rero abo bana, hao watoto barashobora kuba ibivume, wanaweza kuwa watu wamelaaniwa, cyane bahumanye, ama watu wamenajisika, ama wanakuwa baraka. Umurozi rero, mchawi agombye kukumerera nabi, akitaka kukuya vibaya, avuma abana bawe, analani watoto wako. Amen. Kuko mu bana harimo ubutunzi bunini, kwa sababu ndani ya watoto kuna utajiri mkubwa. Nibo bazogutunga ushaje, ndio watakutajirisha. Nibo bazogufata neza warashaje, ndio watakukamata vizuri umezeeka. Nibo bazokumerera neza, nibo bazokubera abavyeyi mu nchama. Manake ndio watakuwa wazazi wako. Mu Migani 22:6 naho havuga ngo, Misari 22:6 haravuga ngo, toza umwana indero akwiye kwamana azorinda saza atarayivamo. Imana yabwe icubahiro. Amen. Abana babungabunge, watoto walinde, mubasengere, waombee watoto, mubabe hafi, kuwa karibu ya watoto, mubaganirize, zungumza na watoto. Abo niwe mugisha wawe, hiyo ndio baraka yako. Umuntu agomba kukugirira nabi, utakitaka kutendea vibaya, yonona urubyaro rwawe, anaharibu kizazi chako. Mubareke urukonyene, usiwache hivyo watoto. Bigisha ijambo ry'Imana, wafundishe neno la Mungu, bazane mu bikorwa by'Imana, walete ndani ya kazi za Mungu, bazane mu ishengero, walete kanisani, kuko nibatakizwa, maana wasipookoka, wasipoingia ndani kitu ya Mungu, barahumana, wakinajisika kama wanalaaniwa, wanalaaniwa, bakazana umuvumo, wanaleta laana kuri wewe, kwako wewe, no kubazomba komoka ko bose, hata vizazi vyao. Umuntu mubi akovye kugirira nabi, mtu mbaya akitaka kukutendea kibaya, arabafata, anawakamata, akabonona, anawabu, yaba mu mutwe, ikiwa ndani ya akili, yaba mu vyiyumviro, ikiwa mawazo. Abarozi rero, wachawi sasa barafise ukuntu bagendera abana mu wanagisi, wanatembelea watoto usiku. Arutwana turoga, kuna tutoto huwa tunaroga. Umunsi umwe, siku moja, Selile yaberi wanje, Selile kuna tumikia kwangu, zambona abana baraje, abajene bo muri Selile, wajene wa Mselile wanakuja, bakangamira, wanakemea. Kumbe harakana kaje, kuna katoto kaji kuzimu, kanaenda kuzimu, karakana gato nk'imyaka 8-10 kama miaka 8-10 hivyo. Barasenga, wakaomba, natwe turajamo turasenga, nasi tukaingia tukaomba. Nibuka rero tumaze gutangura kukabaza, nakumbuka wakati tunaanza ukauliza, karatubwira ingene bakajanye kuzimu, kakatuambia gisi wamekapeleka kuzimu, karatubwira ati mama yavu yabimenya, wakasema baadaye mama amejua, ati mama yarashobora kumfata ukuboko, mama alikuwa nikamata mkono, akamwambia ngo tuje ku masengesho, anasema twende kwenye maombi, ati jenga changenda ngoma kuchuma cha matara pa, mimi naenda najibandika kwenye kipoto cha matara, akagenda twaye igishusho canje atari jewe, anapeleka tu mwili sio mimi, bakinjira mu masengesho, wanaingia kwenye maombi, bagasengera igishusho, wanaombea mwili, umwana yasigaye ku gipoto cha matara, lakini wa kweli amebaki kwenye poto ya matara. Ati batashe, wakienda nyumbani, tugeze kuri cha gipoto kiri hafi yo muhira, tukifika kwa ile poto iko karibu na nyumbani, akaba ariyo ninjira mu mwili, naingia ndani ya mwili. Sasa ganza muri kumati wewe wicaye ngaha uri umuntu canke ni gishusho, sikise moyo ambao uko pembeni yako, wewe ni mtu ama wewe ni mwili tu. Abo bana n'umugisha kuri wewe, hao watoto ni baraka kwako, bitwaririke mu ijambo ry'Imana, washurikia katika neno la Mungu, barita ibyishure cyane sawa, wewe wanashurikia mambo ya masomo ni kweli, barita iby'ubuzima cyane sawa, wanashurikia mambo ya maisha ni sawa, cyose utarabinjiza mu Mana, lakini wakati wetu je waingiza ndani ya Mungu, ariko arabaraba, adui iko na waona, ariko ararondera icyo bakora,
kubakoza yuko anatafuta kitu atawatumikisha kandi nabafata tena kiwakamata uzicuza wewe utajuta. hari umukobwa yaririmba Kuna binti alikuwa naimba nuvuge naka ngaha aririmba neza sisemi fulani hapa naimba yararirimba alikuwa naimba mubikorane bumvise ko uwo mukobwa aza kuza kwenye mikutano wakisikia binti atakuja urusengero rwaruzura kanisa likwiraja. umunsi umwe Siku moja umupapa umwe ari muhira baba mmoja yuko nyumbani akana kiwe gatonya katoto kake kadogo gatangura kurira kakaanza kulia. si arakabaza tulizwa ni Baba akamuuliza unalizwa na nini? abandanya kararira Kakaendelea kanalia. none ulizwa ni Unalia na nini? kararira gusa Kakalia tu. ati ndagukubita Takupiga. kabandanya karira Kakaendelea kanalia. aragafata ati ndakwereka Akasema kama kavuga ati babarira papa akasema baba nisamehe. babarira Nisamehe. ati none mbwira Nini karanga tena? acamugira umugore ati shusha amavuta Akamwambia mama chemsha mafuta. yakica kakana Nikauwe katoto wangu. katavuze ico kariko kararizwa na Bila kusema mambo anamuliza. burya no gukana ni vyiza Saa moja na kuwa na Biblia ivuga ngo umwana ntuzumwime inkoni umwana ntuzumwime inkoni Biblia inasema mtoto usimuime fimbo. haleluya Amen. nyakana Kale katoto karavuga ati papa akasema baba ndiko ndizwa n'urupfu rwawe nalizwa na kifo changu. urupfu rwanje Kifo changu wewe. saa sita ijoro uraza gupfa Saa sita za usiku utakufa. jewe Mie nicwa niki na uwawa na nini? karamwiganira Kaka mwadisi. ati je mundi ngo uruzi nje kuzimu Mimi ni mchawi naenda kuzimu baba. ushobora kubana n'umwana mu nzu Unaweza kuwa na mtoto mnyumba. baci kuzimu mutabizi Kumbe anaenda kuzimu bila kujua. hagaze kujya mu muntu wese yamayijyamira Ikifika wakati wa kulala kila mtu analala kivyake. shira abana hamwe mu basengere Tia watoto pamoja uwaombee. bigisha ijambo ry'Imana Wafundishe neno la Mungu. abo bana niko kazoza kawe Hao watoto ndio hatima abo bana yako. niwo mugisha wawe Hao watoto ndio baraka yako. wampapa ati ya ndakwica rero Ule baba akasema nakuwa vuga sasa. neza ingene bimeze Sema viswigisi vilivyo. avuga wa mukobwa Akasema ule binti. atujya mukobwa niwe mushefu wacu Ule binti ndio kiongozi. aririmba mu rusengero Anaimba kanisani. neza cyane Vizuri sana. mubuka mwinshi Katika roho. vuga ingene abakoresha Sema kisa natumikisha. karigana Akasema bimwe mu byo kavuze kwa vile ambavyo amesema kavuze ati twebwe sisi ahora dutuma hari nk'igikorana anatutuma wakati wa mkutano. ati Sunday school iheze Sunday school kisha tuca tuduga kuri podium tunapanda kwenye ati madhabahu. tukagenda tuikinisha kwa mikrofone Tunaenda tunajichezesha tunagusa kwa haleluya eti haleluya. ati haja mwe mubaza ko tuko turakinisha mikrofone Mwe mnawaza kwamba tuko tunachezesha mikrofoni. ati ahubwo aba yadutumye gusiga imiti kurajya mikrofone Anakuwa ametutuma kupaka madawa kwenye mikrofoni kugira ngo abaza kuririmba bose ili watakaoimba wote biparangane viwe vibaya, ariko waririmbye lakini kama umeimba bigende neza. yeye akiimba viwe salama. Abaririmbyi muri aho, Waimbaji mpo hapo, abaririmbyi muri aho, waimbaji mpo. abo bana mubabungebunge, hao watoto muwachunge. abadayimoni barafasha abana batari bake, mapepo wamekamata watoto sio wadogo, kandi bimirije no gufata abandi, tena wana lengo la kukamata wengine, ariko abiwacu nibarimo mu izina rya Yesu. Lakini wakwetu hawamo katika jina la Yesu Kristo. Kwera uyu munsi tugiye gusengera urubyaro rwacu, kuanzia leo tunakwenda kuombea kizazi chetu, tubashire mu maboko y'Imana, tuwaweke mikononi mwa Mungu, kandi tubatoze indero nziza, tena tuwapatie adabu nzuri, tusengera abo twabyaye, tuombee wale ambao tumezaa nabo tutaravya, na wale ambao hatujazaa. Haleluya, Amen. Burya abarozi Wachawi arashaka kuvugira ku mwana, anaweza kusemea ndani ya kwa mtoto. abana tubabungabunge, Watoto tuwalinde, abo n'umugisha. hiyo ni baraka. Satani kugeza uno mwanya Shetani hadi muda huu arababaye kubera ya majambo ndakusinyaye, anaumia kwa sababu ya maneno nimekusinyaye, ariko mu wundi mwanya lakini ungine muda arafise ibyishimo, ana furaha, kuko azi ko uyo mwicaranye ataza kubikurikiza, maana anajua yule ambaye ameketi pamoja iza atafuatisha, kugarukiriza ngaha, ataishishia ariko hapa. we kurikirana abana bawe, Lakini wewe fuatilia watoto sengera wako, inda yawe, ombea tumbo lako, sengera inda y'umugabo wawe, ombea tumbo la mume sengera wako, inda y'umugore wawe, ombea tumbo la mume abazokumva wako, mu nda, wale watatoka ndani ya tumbo abana zenu, bawe watoto wako bazoba umugisha wawe baraka mu gihugu, nchini, muri Afrika, Afrika, mu isi dunia yose, nzima, mu buryo busanzwe katika aina no mu tofauti buryo bw'impemu, na katika aina ya kiroho. turabanyamugisha, Sisi ni wenye tugiye baraka, gushika kure gose, tutafika mbali biciye mwavuye mu nda zacu, kutokana na wale ambao hari wanatoka kwenye umugisha tumbo ugiye letu. kudukurikirana, Kuna baraka inakwenda ibyo kutufuatilia, bapanze byose yale yote wamepanga turabimenagura mu izina rya tutavunja Yesu. kwa jina la Yesu Kristo. Ibyo bavuze ku bana bawe byose turabimenagura
ndabimenaguye mu izina Yale rya yote Yesu. wamezungumza kwa watoto wako tutayavunja kwa jina la Yesu. Ibyo bashize ku bana bawe byose ndabimenaguye mu izina rya Yale Yesu. wametia kwa watoto wako yote navunja kwa jina la Yesu Kristo. Bashobora kuroga abana bavutse n'abataravuka. Wanaweza kuroga watoto wamezaliwa na Ariko wengine natwe hawajazaliwa. turarongoye abavutse n'abataravuka mu Lakini izina rya nasi Yesu. tunabariki wale ambao wameshazaliwa wala Hari ububasha hawajazaliwa. buruta ububasha bwose bwinjiye mu Kuna buzima mamlaka bwawe. kuliko mamlaka imeingia ndani Hari ya ingomezi zirusha ingomezi zose zinjiye mu buzima Kuna bwawe. nguvu kuliko zingine, nguvu zote zimeingia maishani Akira mwako. umugisha ku rubyaro rwawe mu izina Pokea rya Yesu. baraka kwa kizazi chako. Akira umugisha ku rubyaro rwawe mu izina rya Pokea Yesu. baraka ya kizazi chako Mu kwa jina la bana Yesu. bawe. Katika watoto wako. Mu bazogukomokako Kizazi chako. ntihazogira umusuma n'umwe mu izina rya Yesu. Pasiwe hata mwizi umoja kwa jina la Yesu. Ntihazogira umubandi n'umwe mu izina rya Pasiwe Yesu. hata mwizi hata umoja kwa jina la Yesu. Ntihazogira umwesikro n'umwe mu izina Pasiwe rya Yesu. escrow hata umoja kwa jina la Yesu. Ntihazogira malaya mu izina rya Yesu. Pasiwe hata malaya umoja kwa jina la Yesu. Ntihazoba mu imboregwa mu izina rya Yesu. Pasiwe walevu katika jina la Yesu. Ntihazoba mu mwicanyi mu izina Pasiwe rya ndani Yesu. wauaji kwa jina la Yesu. Hazobamo abapasito, Patakuwa wachungaji, abavugabutumwa, wainjilisti, abaririmbyi, waimbaji, abakozi b'Imana watumishi wa Mungu, abarongozi mu bihugu viongozi katika nchi, atari mu Burundi gusa, si Burundi tu, no mu mahanga, hata mataifa nyingine, abahinga babinonosoye wajuzi kabisa wa juu bazova mu nda zacu, watatoka ndani ya tumbo uyu zetu. mugisha ugukurikirane Hii wewe baraka ikufuate wewe na n'abazogukomokako kizazi chako n'abazokomoka ku na wale bazogukomokako. watazaliwa na kizazi Mu chako. izina rya Yesu Ni ndavyatuye. katika jina la Yesu Kristo na yakiri. Amen. Amen.